Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera rwose kuri 17 z'ukwa kane 2025, birumvikana. Tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko ku butaka bw'u Burundi. Ibintu byakomeye, ngira ngo rwose nibyo tugiye kuba twinjiramo muri ano masaha, tugenda tubicayura tubabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Nyamuneka biraza kugusaba rero kuza kwicara rwose ugatuza kugira ngo umenye byinshi byamaze kuba bigaragara, by'umwihariko we twanda kugarika ishyano ryari rimugwiriye Imana ikinga akaboko, kuko rwose uyu mugabo ni nkaho yavuye mu isanduku. Ngira ngo ni bimwe mu byo tugiye kuba twinjiramo nyuma y'igitero cyagabwe ku rugo rwe muri iri joro ryakeye. Abo bareveyo ndi kuri yo baraye bahuye n'uruva gusenya, ndetse binavugwa yuko ibikorwa byose birimo biraba ari uwitwa General Neva urimo urabikora, urimo ushaka by'umwihariko kubarangiza muri rusange. Tugiye kuba rero tugendanamo gatanu kuri kagenzi kako, tubabwire uko situation ihagaze ku mirwano idasanzwe no rwose Cibitoke, by'umwihariko hagati yo gusubiranamo ko basirikari bari bari mu myitozo, abagera kuri 5 bakaza kuhagwa. Turaza kurebera hamwe iby'inkuba rwose zikomeje kongera gukubita mu ishyamba ry'ikibira, ngira ngo mwaba Imana mwe ntayinjira mu cyitwa imfunyamfunyi. Reka mbabwira ko kuri iyi tariki ya 17 y'ukwa kane 2025 tuzanye amakuru adasanzwe. Ahasigaye kubwire imitima myinshi muri komenti, kugira ngo ibintu tuze kubyinjiranamo neza gatanu kuri kagenzi kako. Kandi nimba ulayikinga Moses umwereke ko muri kumwe, nyamuneka, kugira ngo ibintu by'umwihariko mu buryo mwese cyangwa ubundi tuze kuba turi kumwe. Murabizi rero, mbere yo kugira ngo twinjire mu cyitwa makuru nyirizina cyangwa icyitwa imfunyamfunyi nyirizina, turabanza tugasuhuza abantu badukurikira, ariko tugahera mu gihugu cy'u Burundi. Turabifuriza igitondo cyiza abantu rero bari muri Coline Mujejuru, abantu bari muri Coline Mulangala, abantu bari muri Coline Munanira, abantu badukurikira bari muri Coline ya hano za Tongo, muri Coline Kinazi, abantu badukurikira bari mu makuru nagiye atandukanye, tubahaye ikaze hano kuri Duniani Kote TV. Badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira ariko abantu bari Cibitoke, Bujumbura ndetse na Gitega nabo ntabwo twabibagirwa, Kirundo, Ruyigi ndetse na za Gasorgo. Badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda i Kigali, by'umwihariko tubahaye ikaze, ariko kandi bakadukurikira rwose bari mu gihugu cya Tanzania, badukurikira bari mu gihugu cya Kenya, badukurikira bari mu gihugu cya Congo, badukurikira bari mu gihugu cya Uganda, badukurikira rwose bari mu gihugu cya Malawi, badukurikira bari South Africa, Zambia. Tubahaye ikaze by'umwihariko hano kuri Duniani Kote TV. Badukurikira bari mu Bubiligi, mu Bufaransa, United Kingdom, badukurikira bari hano Amerika ndetse na Canada, tubahaye ikaze. Turanabasuhuza tubifuriza igitondo cyiza, abari mu mirimo igiye itandukanye tubifuriza guhirwa mu byo bakora byose. Birumvikana ni amakuru twe tuba rero twigarukiyemo hano mu gihugu rwose cy'i Burundi. Tuba tugiye rero kusasana bimwe mu byabyutse bivugwa, byaba ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, byaba ku social media, rezo sosiyo. Abarundi nibo bavuga ati ni ingurukanabumenyi, nimba ngo ari ingurukanabumenyi iki? Ubwo baze kutubwira muri comment nyamu. Ni ukuvuga ngo rero by'umwihariko muraza kunyemera duhere ku nkuru idasanzwe. Ni inkuru navuga ko rwose irimo igaragara hano Bujumbura. Hari abandi basirikare bafatiwe Bujumbura mu masaha y'ijoro, n'abasirikare bagera kuri 6. Ni abasirikare kugeza magingo ya igihugu cy'u Burundi kitari cyatangaza ese abasirikare nta baturutse he, ese ni ya mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Burundi iba mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ese nk'uko bajya babivuga ati twafatiye ku kibuga cy'indege abasirikare ba M23 na ba M23, byose ntibyari byatangazwa. Ariko nyamuneka ni bimwe mu byo tugiye kuba twinjiramo, ngira ngo twahara amakuru twamaze kumenya y'indani tugiye kuba rwose dukomoza abasirikare 6, tukamenya deal ya mipango, ese bafite iyihe gahunda, ese bimeze bite, kuko hari ibyo rwose namaze kubwirwa mu gikari. Turaza kubikomozaho. Turaza gusimbukira gato by'umwihariko ahitwa muri Coline Kinigi ndetse na Coline ya Munanira,
habayeho kudiporoyinga abasirikare mu buryo navuga yuko buremere, ndetse ibice binini muri ibi bice birimo amashyamba bikaba birimo bigenda rwose bigenda bijyamo amaparatuni. Byumvikana yuko rero igihugu cy'u Burundi hari bimwe mu byo cyakomeje kugenda cyikeka. Ngira ngo turaza kugaruka ku rugo rw'uwitwa Ndakugarika, ibintu rwose byakomeye, ivumbi ryatumutse, batandatu baraye barasiwe by'umwihariko hafi y'urugo iwe, baranakomereka bikomeye, ndetse biranavugwa yuko umwe we ashobora no kuza gupfa. Iyi ni inkuru yabaye mu masaha y'isaa saba by'umwihariko. Turaje tubyinjiremo, turaza kugaruka by'umwihariko ahitwa za Kibira, turebere hamwe gusubiranamo gukomeje kugenda kuhagaragara, ndetse na hano za Cibitoke muri ibi bigo bya gisirikare. Byumvikana yuko rwose ibintu bitifashe neza, icyitwa gusubiranamo hano nacyo gikomeje kugenda kigaragaza ko ingabo z'abarundi ibyacyo rwose bitameze neza muri rusange. Gatanu kuri kagenzi kako rero, ubwo rero biragusaba gukora subscribe kugira ngo n'andi makuru menshi tuzajya dusura hano kuri Duniani Kote TV ujye urushaho kugenda uyabona kandi uyabone mu buryo bwiza kandi bwizewe. Reka duhere ku nkuru idasanzwe rero by'umwihariko tutanavuze mu mpfunyapfunyi, munyemerero rwose duhere ku nkuru iremereye cyane irebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Kodi hari abantu rwose nagiye mbona banshimira bavuga bati Bwana Moses, ubundi iyo wamaze kwinjira mu cyitwa makuru ibi bintu rwose ubikora neza cyane. Iyo wamaze kwinjira mu cyitwa makuru ibi bintu rwose ukaripura ukatubwira uko situwasiyo ihagaze, cyangwa se ukaza uvuga ati utuzaniye byanyanye mu gigima, tuba twizeye yuko rwose ibintu ugiye kubishyira ku murongo. Ku murongo rwose tuba twizeye yuko amakuru tuzaniye rwose adasanzwe. Ubwo rero reka mbibwire nti nyamuneka amakuru tubazaniye ntabwo asanzwe. Ubwo rero wewe ukunda Moses uze kunyereka ko turi kumwe, mwaba nk'Imana mwarega niyo waba utankunda. Uba ugomba kuza rwose ukavuga ko unankunda rwose kugira ngo umpe motivation, kuko kuba nicara hano nkavuga ukamenya ibintu biba biri bigenda bivugirwa hirya no hino, nizera yuko nabyo ari ibintu by'agaciro. Nizera ko ari ibintu by'agaciro rwose, uba ugomba kuza ukanyereka yuko turi kumwe kanalayikinga. Birumvikana rero ngira ngo rwose nyamuneka reka ibi bintu duhite tunabyinjiramo mu buryo navuga ko budasanzwe. Duhere inkuru yacu rwose ahitwa Gitega. Ni Gitega kugeza amaginganya na n'ubu, ngira ngo ubuyobozi bwa Gitega ngira ngo mujye mutwihanganira, kubera yuko izi nkuru zigenda zihindagurika uko bwije n'uko bukeye, ariko zigahindagurika ku bayobozi bamwe. Ushobora kumva tuvuze umuyobozi uyu munsi, mu kandi kanya tukamuvuga bitewe n'amakuru none ari kumuvugwaho, ejo tukamuvugwa nanone bitewe n'amakuru ari kumuvugwaho. Ariko nyamuna si uko tuba turimo turavuga umuntu umwe cyangwa se twibanda ku muntu umwe, ahubwo nuko ubuyobozi bw'u Burundi indani muri CNDD-FDD harimo uruntu, kandi buri umwe wese ashobora kubona, byaba abari muri guverinoma ndetse n'abatari muri guverinoma. Ni ibintu biba bigaragarira buri wese. Ngira ngo nk'ubu hano i Gitega, by'umwihariko ku rugo rwitwa Ndakugarika, haraye habereyeyo ibitendo batandatu barahakomerekera. Ariko abahakomerekeye ntabwo ari abagize gute, ari abasanzwe muri urwo rugo mu bari barinze umutekano, ahubwo abahakomerekeye ni bamwe mu bari bahatatse. Aba bagabo bahatatse by'umwihariko harimo babiri bafite imbunda, harimo babiri bafite imbunda, abandi nta mbunda bari bafite, bageraga kuri batandatu, ariko baza kuraswa mu buryo butunguranye. Bamwe baranahakomerekera, biranavugwa yuko hari n'ushobora kuza kuhagwa. Gusa kugeza amagingo ya bigeranye n'amakuru dufite ntitwari twamenya ese kubera iki ibi bintu birimo birakorwa. Ariko njye amakuru nikure indani atariho ivome, munyemere babwire yuko ibi ari bimwe mu bikorwa bikomeje gukorwa n'uwitwa Evariste Ndayishimiye. Ngira ngo tumaze iminsi tubabwira ukuntu uwitwa Ndakugarika ndetse na Reverien Ndikuriyo bashobora kweguzwa. Ni abanyapolitiki b'indani muri CNDD, ariko batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi mu ibanga bikomeye cyane. Harimo kuryaryana hagati ku mpande zombi, ntabwo bashaka neva muri CNDD-FDD, nta nubwo bamushaka mu kongera kuyobora igihugu cy'u Burundi,
ariko nawe ntabwo abashaka. Ngira ngo ako kantu mukumve neza. Icyo rero nicyo kirimo kiratuma hano mu gihugu cy'Uburundi ibintu bikomeza guhindura isura ndetse bikanafata indi ntera, tukumva ati kwa General Neva muri iri joro ryakeye byakomeye kubera iyi mpamvu. Ejo tukumva tuti kwa Reverend Kuriyo muri iri joro ryakeye ryakomeye kubera impamvu. Umwe nimba uyu munsi bamwohereje akarusimbuka, ejo nawe aroherereza abandi. Niko bimeze. Birumvikana yuko rero ahangaha umunsi twageze gutya tukababwira ati umwana ahaguye cyangwa se aragiye, ntimuzabitindeho kuko guhangana gukomeye hagati ku mpande zombi, by'umwihariko gukomeje kugenda kuhagaragara muri rusange. Ni ukuvuga ngo kugeza amagingo aya amakuru dufite ni uko ibi byose by'ubugizi bwa nabi bikomeje gukorwa na General Neva kuri aba bagabo ngo arebe yuko ngo harimo abashobora guca intege, kuko yamaze kumenya neza ko nabo bari mu mugambi wo kuba bashobora gutuma atakongera kuyobora mu matora ateganyijwe, by'umwihariko muri mwaka w'ibihumbi 2027 y'umukuru w'igihugu hano mu gihugu cy'u Burundi, dore yuko benshi banatangaza yuko aya matora rwose nyamuneka adashobora kuba bitewe n'impamvu by'umwihariko z'umutekano muke ukomeje kugaragara hano mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana yuko situwasiyo aba ari hatari muri rusange. Tuve kuri ino nkuru rero idasanzwe, ngira ngo nababwiye ati amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugaruke gato by'umwihariko mu mujyi wa Bujumbura. Mu mujyi wa Bujumbura kugeza amagingo aya nawo navuga yuko rwose ibyabo bikomeje kuba agateranzamba ka nyina wa nzamba, ibyabo bikomeje kuba ibindi bindi, kuko uwitwa General Neva uyu mujyi ashobora kuzawurasirwamo n'adacunga neza, kuko ndahamya nashidikanya yuko rwose izi FDLR atoza, izi mbonerakure atoza arizo zishobora kumwirangiriza. Hari amakuru yangezeho ku isaha y'isaa 8:5 nari ndimo ndeba ku mbuga nkurukanabumenyi nk'uko abarundi bajya babivuga. Ni inkuru yangezeho navuga yuko rwose inaremereye cyane, by'umwihariko kuko rwose uwitwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye yagize gutya kuza agati mu ntozi. By'umwihariko agerageza kohereza ingabo hano mu mujyi wa Bujumbura, ariko izi ngabo nubwo yazohereje, abaturage rimwe na rimwe banazibonye mu masaha y'ijoro bakikanga yuko hari ikintu kidasanzwe kibaye mu mujyi. Amakuru rwose ndimo ndakira ni uko ibingibi nanone byongeye gutuma igihugu cy'u Burundi nyamuneka kigaragaza yuko kiri tayari. Ngira ngo abagera kuri 6 nimba nibeshye nibo baraye bafashwe. Bamaze iminsi bavuga bati birashoboka kuba ari abo ku ruhande rwa M23, by'umwihariko birashoboka kuba ari abo ku ruhande rwa M23, birashoboka kuba ari abo ku ruhande rwa Red Tabara irwanya ubutegetsi bw'u Burundi, nk'uko n'ubundi tujya twumva ngo bafashwe, ariko kugeza amagingo twari twamenya ese nyirizina ubundi aba bantu bafatwa twumva ngo bafashwe, igihugu cy'u Burundi kigagaragaza ko gifite umutekano muke, ubundi bajyanwa bajyanwa. Ubundi nacyo kibazo kibazwa gikomeye cyane, kugeza amagingo ya twumva abantu ngo bafashwe, ariko nitumenya ngo bajyanwa hano, nitumenya ngo babakuyemo iki. Ni ukuvuga ngo barafatwa gusa bakajyanwa tayari, ntitwongere kumenya ese ibindi byagenze bite. Ni ukuvuga ngo rero ibi ni bimwe mu bintu dukomeza kuza gukurikirana, tukareba uko byifashe ndetse tukabamenyeraho byinshi kuri ano makuru. Munyemere rero tugaruke kwa Agathon Rwasa. Uyu mugabo ngo ni Agathon Rwasa nanone rwose nyamuneka ni umwe mu bagabo by'umwihariko bakomeje kugenda rwose bagaragaza yuko ibintu bishobora kuza kugira gute guhindura isura, kuko na n'ubu tuvugana
aracyahanganye n'uwitwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye. Ni Agathon Rwasa na n'ubu utari wahagarara kuvuga ko mu gihugu cy'u Burundi amatora agomba kuzamo agatotsi mu gihe uwitwa Evariste Ndayishimiye agikomeje kugaragaza ko CNDD-FDD igifata ibibanza byinshi by'umwihariko mu matora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ni bimwe mu bintu by'umwihariko binabangamira abanyapolitike benshi bagiye batandukanye, ndetse bikaba bimwe mu bishobora kuza gutuma igihugu cy'u Burundi kinisanga ahantu habi cyane. Kuba rwose abanyapolitike batarimo barashaka yuko uwitwa General Neva ayobora, ibi ni bimwe mu bintu bishobora kuza gutuma igihugu cy'u Burundi kisanga ahantu habi cyane, kuko maze iminsi nkurikirana amakuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi, usanga ari amakuru rwose nyamuneka agaragaza ko igihugu cy'u Burundi rwose ibyacu bikomeje kuba agatereranzamba ka nyina wa nzamba kubera ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo igihugu cy'u Burundi kuba iyi politike yacu irimo irazamba, ngira ngo Agathon Rwasa ni bamwe mu bantu tumaze iminsi tugarukaho tuvuga tuti ni bamwe mu bantu bashobora gutera igihugu cy'u Burundi kudeta, cyangwa se bashobora gufatanya n'aba ba Bunyoni n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse barimo n'aba bagabo barizwa muri za Red Tabara bagayirika ubutegetsi bw'u Burundi abantu bakadupinga. Ni ukuvuga ngo ibi ni ibintu bishoboka cyane, ndetse isaha n'isaha nyamuneka bishobora kuba hano mu gihugu cy'u Burundi tukabona ibintu bihinduye isura, tukabona rwose ibintu bihinduye isura mu buryo navuga ko buremereye cyane. Ni ukuvuga ngo uwitwa Ndayishimiye yitondere aba bagabo ba Agathon Rwasa, kuko ni bamwe mu bagabo by'umwihariko mpamya ntashidikanya yuko bashobora kuza gukora ibitendo biremereye cyane ku butegetsi buriho bw'uwitwa General Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye. Birumvikana yuko rero ari byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa mu gihugu cy'u Burundi. Tugiye kuvuga ibyaho bwa bukira bugaca, ngira ngo hano gato za Kibira ndetse na za Cibitoke hakomeje kugenda hagaragara gusubiranamo ku basirikare. Iyo abasirikare batarimo barasubiranamo kandi ari abasirikare b'igihugu, aho naho haba harimo ikibazo. Ngira ngo umusirikare watozanyijwe na mugenzi we byagenze gutya na gutya, asubiranyemo na mugenzi we ukambwira ati ibyo byose ikibazo, nabyo ni ikibazo gikomeye cyane, kandi by'umwihariko mu gihe kitaza kubonerwa igisubizo cy'umuti urambye kugira ngo iki kibazo gikemuke, bishobora kuza gutuma bituma igisirikare gishobora kwicamo ibice bibiri, kandi igisirikare mu kwicamo ibice bibiri nabyo byatuma ibintu bihindura isura muri rusange. Tugiye kuvuga byinshi, tugiye kuvuga amakuru menshi bwakira bugacya, ngira ngo ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa ariko kandi binavugwa. Ngira ngo reka dusubikire hano, mu kanya gato kari imbere turaza kuza tubaha ibindi. Yari Moses wanyu nk'ibisanzwe rero hano kuri Duniani Quality TV. Nizere yuko mukomeje guhirwa ndetse no kugomwa kumera neza. Reka tubashimire, murakoze cyane.